Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. Wanchumo ligono cha Grace to cha bono botuka nkene ko kwaligania SMS ya mungana mayanya ro kumanyigati ari to abere to ko kwaliganiria korwa sema mbia yale ngentambe ka chinse chigana manga bereka okolekana ayo asiri bongo cyo kumanya sema rgoba ya bono stariki 15 isa to muti nyoga 5 omwaka bochiri bubere na meronge bere nena na mange habali kwaito anyara bakumulekira sobime ayi bono to ko chikumanya asema rgoba ya bono tukaliga ngari ya Jumamosi rimekatuna ekeumbo Jumamosi aigo mwanchumo notonya ko mulekira mange tumulekira mangangite siasa munenda mango mwanchumo mulekiria ase margoba yabone kerekere n'abageni bane bayikire ase studio ngabonto chikoma na borobo ase biro bitari ebitambe ne margobe ngyo mwanchumo mulekiria turagendera gusangamo na insemeli mtandao nabo tubwate gwetera insemeli ya Facebook na Ndizi TV News Digital nabo igensemeli ya YouTube na woto na Ndizi TV News onyale kumanya ayo munenda mange tubasikobe gotobwate gwetera se website yetu na tambe www.indizi.net onyale konyora litogendrete kwaligania suwe kiranu ase margoba yabona nyirabuna abo tokatana kiona mbe ya maso konyara ko twakire kuri nsemeli ya mamerani yakuza wose kuza wards so kulikere takuza KUZM onyara gutuma go chia seje mo isano ne mo no tiye mo okulikere takuza KUZM otome go chia 15601 nyira wontori wakanira akende gyonsi azokolika ujumbe yikonyara kutoka abanyankongo uneseni kiona mbe ye mwana mona bali tokonyara gukumanya okogokya nawe konyara gukoletera bunagendere togwatika ase chinkongo aho monchumulikire bono cyari kuyikemanyerera kurasa semende studio ngina buno liyo kone kichibi chamano gicha gwikira senchero yo boikirano igakruko Petronira Mokira litera nenchenkuruko Vincent Onyancha. Saransuki bono tumenya senchera yobo ikiranu igotoko chake mese mangana maya kurwa se bungeri ya bonchari meye county ya Kisii ekiombe kemo kurwa sensema ekimeka na boncharu Friends Association Society gose bonchari Friends Society nikono batorege karo asiri tukulia lero elibono konyara gukwanira na gosegeta basaya senchera mu yokonyara gwikine na konyara kwegendereria niko chinga kichibono bayimuke getambo kriyo konyara gosimeke mete ase chinsemecho ane monase skuru area ya secondary ya Botoro ngasono batene nchera mu yokonyara kuligirira kumulekera amangana alengete ogonchorera kwelire niko chinga kicha basaya base migukwane kibuna nkwegenderera bala senchera yokonyara kwebwaterania amune byombe binde nabo gomune nchera mu yokonyara gwikine buno tokumanyigwa no molike itondemo Steven Kasomoroberi bweri tukoria rero bwe kiombe kia Bonchari Friends Society ego bachaka no moroberi bo bosimeki bwe metase eskuru ya Botoro Secondary School engana bakire ko babatebura nengana irengete kwena kyabuna emechano ekoretu no gonchorio kwerire yanyare ko bagego keigwa aiga sorongo rwa gusi twachere ne gangene ne issue ya climate change mwarora mangana atonyora abantu bande mbasombu na mache onto karambiya buna basae to chamo to kori gento kera abororo gechigo konya bana baitu asama tukamutwe twasimikire mete teri mekese skuru yeiga ende to encourage abana bare skuru gaiga they work hard and work smart basukie nse ito ya Kenya mutu, and we are very grateful. We only wish them all the best and we urge them to continue moving with that spirit
as they go in supporting other schools. Asebono iga nabo kwerwo nya to kunyara gusime ko mote nabo gwempa omuntu orensemo yago asime ko mote kogera twaro de bintu bya nyarire ko bamwaro cha bande mbairu na mache akasombu na bati chinsemo chinde togotenya sambu ya mone segusi kogere mete nero emenge lakini ite gotozuia komente mete yende na kiki twachira garero tomente mete iri gochimutuga iganto chikonyore mechando ya rekande Kenya yaito kando no bosimeki gwemete nigo ababwatani be kiombeke gya Bonchari Friends Society bana kiribune kiombeke kyabo nkebwati gwanchiri konde gwa siasa urende kirenga kyabo no gusiro bomo na gusegeta abasae asense mebunge ya Bonchari etorega igasengenje okubwatana muna abantu abamo kurworo gongo rwa Bonchari torega igakubwatirana ase chinsemo ao ntoriga igasengenje go support umweshimiwa ya mogoso yonde etorega igasengenje obwanchani na anderende sengenje ogosukani muna abamura bake semiake meke kiagera abasae twabere togwesa bagera kando etuachira iga totabwatio morengo siasa kiagera kero montara igago support kero monto mongao ase constituency yaite kitu atu gutete kando tukatenga tigato chamo buna abasae asengenjo yogo chamo torigie gente kemo tore gendere ko bekanamo at least tuumira no nekero mutienyi asogo sukani oyo maso yonde torega twarurenge wango gyanji twajirege wango kenga igoro wetera ase kiombeke nigo batere bune sabalire bosono kone kibuna abasae bonsi banyandire ko bamo engana batete bunera konye gokinia obokorari ase bunge ya Bonchari wetera gutware meroberi ao erasire abasae etwachira igatete gokwandire enchera na korigie enchera negento kiratobeka muno musae ekiagere gurupu yenga kiendete baisa ko banga ya chaka na andesire bune chinde twarorere ko rumayega kira kigia toreta rero tobekane amo totebani torigia agenda ya itengia yo kubwata na amo una twachire rero na hande togendera konya kumirana bono ntuni go twamwetenga igo to kubeka chi difference yeito kando despite the fact nga igo to go support different to kurukora different political affiliations igo twamwetenga niko bono to go tukutamanga na yo a politics kando to chiche buna abasae ekiagere kar twanyoriro bokongu ntogane chichada bono go choko igamo igo torega igasengenchonga totagete abantu bonsi piba Bonchari abasani abasae abangina amona bagaka bonse bachichamo asemesa tokorige nteke gasobomo egere torente Bonchari toto Yesu kibosio ko reporteria Ndizi TV korwa sense ya Bomorenda egotoka se bunge ya Bonchari ya county ya Kisii Lietariane Ndemo Steven Byamuno muri kitonde mo Steven Asorobo chura centre jo bekiro mwancho muri gasamangana ningataba ngatiye gambe na togo chukukwa na sema ko bayabono igoro yo bari ensema yabasa na nemo chara kumurekera ensemeli ya siasa kurwa sabasa kirabagani baito bayikira ensemeli ende ye studio gotigana yo mwancho muri girelia ya mate mukuro chinsemo chiri chia kyabonyore gotoka ze bunga ya burabu imeye county ya Nyamira ni gobono bagendere togo ichana kare ko bwatikana umusayo mu myaka yegatwa konyara guita centre yo botukano mayombero yo gotoka senka yabo yegotebekana mu umusayo yuni ngakagere oyo mo asibali bakomomera marwa senseme yo yego chinga kinsemo yo bolendi kurwa sensemo ya kyabonyoro nabo igo asubo galimi ye county ya Nyamira babuli konyara kwa maisona konyara kwa nekibuna nkurwa ni baramarwa tancheri asenseme yo nabo ni gokolengana nenka nyagosira banyarire kubuli nsemo yo butukin bari nkaraburu butuko imeri kunyara kumanya kirreto umusayo yo kunyara gotoka gasireti ogumabwaye bunatoka manyiko kurwa se county ya Nyamira karansa gisona nkaigwa kuna kuogayiga nkabasana kurwa bwangu bwanga singenjo ukima bukende tetali kuri una na yoro ukima buli nkanyoro yuki ochire paka urali amango gokumu ale mwingamu eli go gwetani mwingamu eli amagora tatu ikamarwa ale kenyoro kikimanya ara marwa nakunywera itukaseti nanyora ikaransiriga ikaransirite tanga lakini ali mama au mama tiumo tu nati kumukuna naiwa kende tekeni naranga n'umuntu owege tuwa kitsamo akende tukubona nifara nakina namanya kusitoka nate umuntu amoya namanya kusiaruka bwango naita naiketukeri nangiri mu muragwe tukeri namatari inchungo ndo lero mu murora gosembu yale nje ndote na nsinyi gosembu yale umuntu akunywa mwita tali bucha ono amarwa ali umuntu akunywa ucha kukwiresa kukwira obusi yenye ukole ojite akacha kukwira nyumba igona nali kubani oli bagende takomo nera nali giri kurumambi ombolire achi chante abingaki ngai bachiete bakanywa umungino no ali ganga kete na baro jinya tia no jibwate gabu paka nyumba nebesa yane muko bas bono ye karona mutigete nje tinchi dikumanya kuira na magana ki ngai achi etaka kenda
Usina kia kuri. Bona ninakita kanya walezi mapema sana maambi na ki Peter osiriki. Na gotigana ibono mwanchu morigani gochinga kicho bono mwambaza daraza maya abereka okwani goro yetare yo mura ibwenso ira Samuel Ruto ocha senseria United States of America USA asa matokale bosyo kolengano mwambaza ni gate biro bunense ya America ni gaganda tokonyora abantu abange kuruka iga sense ya Kenya ne kalkulense ya Kenya ganda tokoire binte binge a sense yo igochinga kicho bona nyarekote yabune tare yo mura ibwenso ira Samuel Ruto gocha sense yo ni garanya konya na gotingyo bwa mate na abo gonense meria yo bolendi ni gate biro buna baganda kubwatana nense ya America monense ya Kenya Elikone kibuna nko nyara bali gwikirania gati y'ebinte binge bosyo bwetare yoni gabereka gote babuna mbanyare kwane kibuna nense ya Kenya abantu kurwa sense ya American kwalika ni waraika sense ya Kenya buna nchira mu yoko nyara ko gacheni baya wo state visitor buna nchira mu yoko nyara ko Kenya uchumi. The US remains a major export destination for Kenya. So to speak, actually is the second largest export destination for Kenyan goods after Uganda. The value of our bilateral trade last year was about 1.5 billion US dollars. And as it has been over the last 3 or 4 years, it's a fairly balanced trade relations, where, for example, last year we had about 800 million as our imports. The exports were about 700 million. The previous year there was a slight change. But what we are looking at now, and part of the reason why we warmly welcome and look forward to achievements that will occur as a result of the visit, is the desire to expand the volume of trade between Kenya and the United States, not only the volume, but also to add value addition to what we are exporting to the United States. And in addition, we are also keen in attracting more American investment into Kenya. We have had significant inroads made as a result of the many reforms that the government of Kenya has continued to make in the course of creating an environment that makes it possible for investors to choose Nairobi as their landing bay, not only for the Kenyan or East African market, but even for the wider market, whether it is under the framework of the East African community or under COMESA or even the AFCFTA. And so this to us is a very important visit that goes to cement and strengthen our economic relations between our two countries. Not to forget that the United States is also the largest source for tourist arrivals in Kenya. We are looking forward to having more Americans visit. Na gotigana yuno mwancho muligerelia ni komoro bule boko nyaro ko sangre birengeria ne mono gore ye budget yo mwaka wa 2025 no iko mwaka wa 2025 2024-2025 ebirengeri bya bigo sangre gwa ase county Nairobi ase litukulia lero kolengana amenye ko ase county Nairobi niko baroka ne ko moche serikali ana muna soko nyara kutabeka chibe chise no chesu chiskuru cyo bundia egento bate rona kira roka ne korene maiga amangana ye chika chama goko ana muno ase county Nairobi niko chinga kechi banya reko gani chiskuru cyo bundia chibeguru chibe chise ine ana boniko ba muchire serikali ana muna soko tabeka chibe chise no chiase abagotu egento bate rona kira roka ne kole maria na kuira ninse amangana lingeto na kuandara komenti michande menge anemone meje county ya Nairobi. Kuna wazee wamesajiliwa walipo ile pesa ya wazee. Na kuna wale waliaga hawajatolewa bado wanakuliwa pesa yao. Sawa? Na kuna wamama single mothers. Mimi nikisimama hapa niko na wasichana karibu 6 single mothers. Sawa? Na hiyo single mothers inakula kwangu. Na mimi serikali hakuna kitu amenipea. Currently I'm a student at a TVET institution. Since last year sijapata capitation. Kwa nini? On Monday nilikuwa kwa meeting nikauliza my dean, why am I not getting the capitation? Aliniambia that's a government issue. Sasa nimepatana na government. Nataka kumcheck kama ni productive health. Yes. Hapo usijaribu kuuza. Jambo la pili, mimi ninalifaa wagonjwa waende wapewe familia. Hata nikishatembea kwa mvua na matope ninakufikia ukapewe hiyo ka family plan. Mgonjwa wangu anarudishwa. Hakuna commodities. Kwa nini? Sijaona kama kuna line item yoyote hapo imegusia designated bus stops
na pedestrian walkways. Tunakuwa na many accidents za watu juu pedestrians hawana njia ya kupita. Ni kama na ikiama kia ODM ni gaba ndatu gutwara ibikaro byabo senchire mu nyokonyara gotingia obokori ase kiamekyo yegochinga kicho mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati gukona kurose county ya Migori aberega korokana komochia serikali ne mono kurase nsemeli yobole ndi asogotegera nemero beli yabo asenchire bwenete aratinga kicho ni gate bebuna na kulia ira na gendro gotina ne kiama kia ODM arati boigo yoro mokonyo munyakere wase kiamekyo ni gate beruna na gendro gosira ODM na bono muri bwazimio one Kenya elikone kibuna nkonyara warago ikerania amagendro chia sawa minyi bechinsem ao na kubolia abatani kurosa wango rwa Nyanza kwa neki munangote na bale no murewe kiamekere mu Rodinga na kwa neki munango gesira bale ande mana sobo chori bono buli bosio umwaka bw'ikiri bubere na 25 ne bergo 2027. Watu wamewawa, wamejinchwa kama ng'ombe wakilasimishwa. Mlisikia video iliyotokea juzi ambapo askari amesimamia CCIO mzima wameungana pamoja na Regional Criminal Investigation. Wanasema lazima watafute bunduki wakuja waweke kwangu ndio nikamatwe. Washike vijana kadhaa wauawe. Juzi nimeona mwenzangu ambaye tulikuwa na yeye bungeni Nyamita ameharibika kichwa. Yaani nguvu zimeingia kuingia tu katika, mbona hatuoni wale wa Kenya kwanza wako na fujo kuliko hata wale ambao wameungana na wao. Wananchi, nataka niwaombe tafadhali, you are our last defense kwa biashara hii ambayo wabunge wamesema hapa ya kununuliwa bungeni. Sisi kama county wanasema pesa ikitoka juu inakuja kuibiwa hapa chini. Kama mtu anaiba pesa hapa chini, wacha akamatwe. Sio kwamba wananchi wanyimwe. Mimi nataka niseme kama National Vice Chairman wa chama cha ODM, niko tayari kama kiongozi wa chama cha ODM kusimama kidete na ndugu zangu na dada zangu ambao kutoka Pwani. Nimeona umeongea vizuri. Najua ndugu yangu Joe yuko hapa. Mzee ndugu mkubwa Oparanya yuko hapa. Tufunge chama chetu. Tukifunge kutoka Pwani mpaka huku, ndiposa kesho hata kama ni negotiation yoyote tutakuwa nayo, tutaheshimika kama chama. Na mbunge Embakasi Babu Owino ni gavana rokane komochia serikali ya Kenya Kwanza anamana sobo karibu gabo kubwate kana uno komento kwebango ngati ali bagendrete kwe murungania yani gago chama tukama kama ga yumure Wensi William Samoei Ruto kwa tebuna nali gete konya roko kiniebango kurwa secondary communistano ne mwe kekerango kiemeronge bere ne bere maiga yo kolin tunde ya yoburai unenchere mu yokonya roko ikirania magendrene ngana bo gendrete kwikiro muno ngati abunge Owino ni gate birubu na Kenya bokonya rawanse ni go bagendrete ko chando ne serikali ya Kenya Kwanza asokondrwa ne mona sokko kwebinte ngana anyarega kubulia enyare kuligiririgwana kubuli mure Wensi konya roko muleka rumuro buli bottom up economic approach na kone kubuna habasa na boigo nando alibokonyora banse nkonyara roko konyeka kurwa serikali ya Kenya Kwanza ibakali kwa mentera ewango. Baba Raila Amolo Odinga, Wakenya wana shida, Wakenya wanateseka, Ruto ananyanyasa Wakenya, kuna shida pande zote. Hata wanatoka wajumbe wengine wanasema ati yao ndio wanakupatia AU chairperson. Niwaulize Wakenya, yule Kimani Ichung'wah anapiga kura AUC? Huyo ni mtu bure ama sio bure? Na Rais Ruto apatie tu Raila Amolo Odinga kura yake ngapi? Kama Mkenya, na Raila kama Mkenya mwenzake. Na kama hataki hatuwezi mbembeleza, akae na hiyo kura yake. Kwa sababu huyu Raila Amolo Odinga ako na enough connections hii Afrika. Na sisi tukibembelezana kila wakati ndio upuzi mingi inatutokezea. Na Raila Amolo Odinga tunaumia. Kuna ushuru inakuja hapa mbele, na hii ushuru inaumiza watu. Ukiweka avocado kwa boma ni ushuru, ukiwa na kuku ni ushuru, ukiwa na mayai ni ushuru, ukiwa na gari ni ushuru. Saizi sasa wameleta kwa mkate
ni ushuru. Baba, kabla hujaenda AU, tuitie tu maandamano moja tafadhali, tumalizane na huyu mtu. Ero uruka. Na habari ikuru nsemeli ya Western Kenya ni gobaroka nebono konyara komochia gati habari ikuru sorogongoro asogototoro kaigwana ne mono kuru nsemeli ya gesiasa okondi tukolia rasomo yogoba ko kolekana asenseme yo asokonyara komoeni ya mama Rose na Balayo Mdavadi ni gobono gati habari bate abuna bagane tukobeke gikaro kyabene likonyara gokwana engana habari ikuru sorogongoro goro Western Kenya ni gobate na abantu gotware gikaro kyabukungu 3 igora gati yakranya koleta bwatani abanga kurasongoro Western Kenya akonyara gotene na serio girimo kono ni gago chekereke gato kana muna gati ya bare barora kana uyata na bande ko serikali bande ko sensemeli yo kwamiriria go so pinzani ngake chuba igoni gonyara bakomochia omo governor we county ya Trans Nzoia George Natembea na kugania nyari kubwatana wana abantu bonse kurasongoro Western Kenya wanikuna ensemo ya Western gokwanire a serio gi erimo. Wewe mwenyewe uliona juzi sisi hapa Kakamega tukitoa statement yetu kuhusu mambo ya Natembea. Sisi hatuwezi tuma ndugu yangu Kumboka Miremba kuongea na Natembea, hapana. Hatuwezi andikia Wino, Mate na ile hali Wino uko hapa. Governor wa Busia Omuami Otuoma, this is just a young man coming up. He has not even set up. We in Western have established our consensus as to who to listen to and who not to listen to. We cannot listen to Natembea. Natembea, we don't know him. So, ongea na yeye, sisi we shall not struggle. Yeye tutakutana na yeye kwa kile kitu Tony aliita Buhungu 3. Wakati utaleta Buhungu 3, ndio tutamuonyesha ya kwamba sisi ni akina nani. Otherwise, wewe fanya kazi kile kitu nilitaka kuambia Your Excellency. Mimi niliongea na wewe a few months for elections. Ukaniambia Acadius tukienda huku tutapona. Mimi sikuamini, lakini kwa sababu naamini wewe, mimi nikafuata tu. Na wakati nilifika huko, I was shocked. Wewe ukawa prime cabinet secretary, ndugu yangu Wetangula akachukuliwa speaker, nyinyi mkatengeneza serikali. Na sisi tuko hapa. Hata wakati nimekuja hapa, ndugu yangu Silas na Shinali wamenipigia simu. Wakasema nikumbushe hii barabara. Saa hii nimewapigia nikamwambia hapana, don't waste time. Ndugu yetu ametembelea kwa hiyo barabara na ameiona. You are very lucky. Kwa hivyo wewe fanya kazi, sisi tunakuunga mkono. Tunakuunga mkono kabisa 100%. Na nimesikia kuna kitu wewe ukiwa huko, wewe umekaa kwa mlima, unaweza ona mbali. Ukiamua tuende left, sisi taenda. Ukisema tuende right, sisi taenda. Ukisema fire, sisi tafire. Monchumurikana wikirabu nonko yakro musmali mangana majase nchira yobo ikirano asemara goba yabone tukolegere Jumamosi eke umu Jumamosi eke onabageni bane bonse bayikira sensemende studio monchumurikire bonabageni bane bayikire gaiga abutoko chiko sangana baruto mulekera mangana yabasaye monchumurikire ya sensemeli ya siasa ngati ngana toko chiko mulekera asemara goba yabono ibon toko chiko kwanera sobe megono to basiko skase birotero bitambe kwerana nda semese gato yandra ko sanga munaga abageni bane asiri tukeliga ase eke umu Jumamosi na mangetra chiko na mangetora chikumurikira mwancho murigiriye mbrembo kagero kikira na sensemende studio mwancho murigiriya nigo atanyara kwikirana ko ntubata bageni abo bantu bachikorera bagerio ariko aneke bunango sanga tore amonaye asemargoba yabona toska gendra ko tubotya ngasemere mtandao nsemere ya Facebook na bogotera bunandizi TV News the Digital na boiga nsemere ya YouTube na bogotera bunandizi TV ni mwancho murigiriya ngwata kati ya barwandiria na boiga no musae oyomo olikoligiye kiroko kyoba msekorose wodi nyakwae oyobo no manyakante buna Amos na boiga bade mwancho muri wantu twale bono gati yo musaonde boigo orengete kumulekera amangana yoborai asensemeri yabasengane mwamulero no kunyara kumulekera igoro yoborai ase abasa uritobateranere asomuno abimanyiriyo mwancho muligiriya bona kuro kwa Lydia Mose ekerekeri bona Petro ne mokerane kibi chamuniregi chago ikire asenchira ayobo ikirantoska yora mache kwera na sentunde ya kabire ekeumbu Jumamosi.